Wih, ada mainan teman-teman. Wow, ada mainan apa ini? Wih, helikopter teman-teman. Ini helikopter polisi teman-teman. Wih, dia lagi patroli kayaknya teman-teman. Ayo teman-teman, kita kumpulin dulu di sini. Kita cari lagi yuk. Ada mainan apa lagi di sini ya? Wih, ini teman-teman. Wow, kakak menemukan mainan ondel-ondel nih. Wih, keren. Oke teman-teman, kita kumpulin lagi. Kita cari lagi yuk. Ada mainan apa lagi di sini ya? Wih, ini teman-teman. Wow, kakak menemukan mainan mobil Tayo. Wih, ada 3 mobil Tayo teman-teman. Ada warna kuning. Wih, keren. Ada warna biru. Ada warna hijau teman-teman. Wih, mantul teman-teman. Oke, kita kumpulin lagi di sini. Kita cari lagi yuk. Ada apa lagi di sini ya? Wih, ini teman-teman. Wow, kakak menemukan mainan ondel-ondel Betawi nih. Wih, keren. Kita kumpulin lagi. Ayo teman-teman, kita cari lagi mainan yang banyak. Wih, ini teman-teman. Wow, kakak menemukan mainan Pop-it nih. Wih, asik. Ada 3 Pop-it. Pop-it apa aja teman-teman? Ada Pop-it penguin. Ada Pop-it astronot. Ada Pop-it kuda poni teman-teman. Wih, mantul. Oke teman-teman, kita cari lagi. Kira-kira ada di mana lagi mainannya ya? Wih, ini teman-teman. Wow, kakak menemukan mainan ondel-ondel polisi teman-teman. Wih, asik. Ayo teman-teman, kita kumpulin lagi di sini. Wih, dapat banyak nih kakak mainannya teman-teman. Ayo kita cari lagi teman-teman. Ada apa lagi ya? Wih, ini teman-teman. Wow, kakak menemukan mainan Squishy BT21 teman-teman. Wih, ini si Coki teman-teman. Oke teman-teman, kita kumpulin lagi di sini. Kita cari lagi yuk. Ada apa lagi di sini ya? Wih, ini teman-teman. Wih, kakak menemukan mainan topeng ondel-ondel. Wow, keren. Kita kumpulin lagi di sini teman-teman. Ayo kita cari lagi. Masih ada apa tidak kayak mainannya ya? Wow, kayaknya sudah habis teman-teman. Kakak tidak menemukan lagi nih. Kakak dapat segini. Banyak sekali teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Bye-bye.